Juni som pathum kumsang ni som ni pali ania Rainbow Mizo Channel thirtule ngai thatu jongjong te in zawain chibai kanbuk le thau achau international politics ain herdang lam chhozela meni som le pakua Iranian President Ibrahim Raisi helicopter jet sulna athi nuwa khan aiowa president ni na lo chal lai lok tur chu laklu nima sela Iran constitution angin tuntha June nisom nile pariata tang hian rampum huapa in thanna presidential election chu nei tran hanidona Iran presidential election hi khovelin han ngai van hle maya achan chu candidate te confirm an nitoa tichuan heng candidate confirm to te hi paruk nin anjinga hian hruai tulang sar tak tak mai le chak tak tak mai pathum hanom dona tichuan heng pathum jinga presidential candidate panni te hi Islam sakho jertina hnuaya mi puite khau taka khuwa khirna chu kalpui tlang zel du tu te hania thilin thak thleng danglam na chu engma anpom don lawani tin han soibok heti rol hian candidate jinga chak tak mai pakhat chu Iran in rel bolna le mi puite khuwa khirna tam tak chu ti danglam du tu hania ani hi president atana thantlina ni chuan Iran ram hinrel bol dan jongjong chu nasatakin hadang lam dona chu chuan khovel ram sang angong ngein hanring boka president ni na alak nuwa angong masak ber turnia hanrin chu Israel Palestine Hamas hote hindona kalmek hi ani dona ram kai khruai hatum dana tanga thirin firfiak pol chi sang te Iranin tranpuina pek thrin ta chu ti top anin ringa hei bakai hian western ram sang tenena insum don tonnale hinkung kaina thajok anei thaina turin malaka tumdona chu chuan khovela oil man thleng hian nasataka asoi danglam hanring bok ani ole Ukraine hindona lampang hanthlir ve thungila The Guardian chuan tukin lampanga report an pek dan chuan Moscow sipaiten Ukraine anor chunjom zela Ukraine chim lampanga khopui poimo takbai Crimean city chu ballistic missile mangin hankap chiam maya Crimean khopui chunga Russian sipaiten missile strike an nei hi tun nai karing mazat chunga Russian sipaite an chet lomber trum ania Ukraine civilian ten nasatakin hantuarani Crimean khopui chunga sarkarin rel bolna mun building rang administrative building te civil mi chungka tam tak ten hanlua apartment block enge mazat te chu ronbitum hania Russian missile lomle thlok chak tak mai mangin in hnaihchil takatanga in ka ani wangin Russian missile te hi ka thlak man lo tam tak awma ti chuan heng building kanon soitak te hi nasataka hati chiat ba ka ha chevela micheng te enge mazat tin harsat na hanto pha Russian missile strike awang hian Mahmuna civil mi pakuain nunna hanchan ngala hriat thaichina liam tuar somnile pakua vel hanum to bok ani Ukraine Interior Minister Ihor Klimenko chuan cholkar thumvel kalta chunga Russian sipaite hanron chet nat ber tumle civilian ten hantorna sat ber trum hania heng nunna chanjinga hian no pangpanga hanuma tin building chimin hadel mitam tak chu anlom nia hriat ania chuwang chuan nunna chanja thi hei hian han tamjok mai thaya he missile strike awanga liam tur jat po hi pung chhozel turanga yani hatibok heti lai hian The Guardian in report an pek dan chuan Ukraine po hian Russian sipaite han bailet vessel boka Ukrainian General Staff of the Armed Forces chuan Moscow in andram han chu sak occupied Crimea Russian surface-to-air missile system han bun ta chu Ukraine sipaiten han ti chet sakani ti apong jara The Guardian chuan report an pek danin Russian sipaiten anop na hnuaya handa Crimea mun ranga leilama tanga ka chuat chi missile system henge mazat chu Ukraine sipaite hian janthim hnuaya drone strike mangin han bai thut maya heng missile system te omna mun huamzau tak chung chu bompuak hian a khului lui maya
Ukraine sipai ten Russian surface to air missile hanvatar kattahi manlet lak tolo turin ti chiat vekani hantia hei hi Crimea atho khatna tana Ukraine sipai ten operation hanvanai na hania tichuan atho ni na halo thengle ta Ukrainian Armed Force te hian Crimean Peninsula Russian Air Defense System S-300 tele Russian Advanced Air Defense System tia hansoi S-400 Air Defense System te ti chiat ani boka heng Air Defense System chinhi te hi Crimea Russian Administrative Building tele ansipai munma te venhimna tan baka Black Sea Fleet te Crimea Peninsula kaltlanga Ukraine sipai ten anbei na lodang chatura handa ania mase halodang chatu turber heng Air Defense System chinhi S-300 le S-400 system te hi nasatakin ti chiatani tin han report ani hemi chungchanga hian haisianat chuan report an pek danin Russian Air Defense System chinhi S-300 le S-400 te chu Belbek le Sevastopol vela da ania tichuan heng Air Defense System te hi van borok lam ven himna tan chowa manglawin Russian sipai te hian Ukraine ramchung beina tan hian an mangdeu ranga Ukraine tan chuan hei hi noksak tak anita Ukraine sipai te hian van borok lam atangin an vanwai darta niin ashriata mase Ukraine le Russia hian engmangin nge heng S-300 le S-400 Air Defense System te hi engmangin nge hanvati chiat ti chu tunthleng hian puan jarna engma hanla nei lowani hanti heti meklai hian Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Gulf Kingdom hanti Gulf ramjinga Ukraine le Russia hindona neutral taka rilru pumek tu Saudi Arabia hathok luta Saudi lal Mohammed bin Salman nen hunrai tak chung in biak na hanaya tunkar top lampanga hian Saudi Arabia kai hruina hnuaya Russia le Ukraine in dona hi ti topani thainan peace summit nayani dona The Guardian chuan Ukraine in dona ti topani thaina turin voitam tak chu Saudi Arabia lal Crown Prince Mohammed bin Salman hian Russia hena po halo saifo to thina ti chuan Ukrainian President Volodymyr Zelensky nena hunrai tak chung han saidunna hian Ukraine tan chuan omjathui tak chu anei nge harinomani hantibok heti meklai hian report tranga halandan chuan Ukraine in dona hian khovel siglesa omdan chu nasatakin hathak danglam toa chu tuna hian Ukraine rampum puile Russia rampung thren zau tak chunga le an chevel ramthen khatten hantur mekani hantia NGO pakhat Environment and Climate Change in report an pek dan chuan hunrei tak chung bompuak khu nasatak takin boruak hatuam vela tichuan heng bompuak ten an siam carbon dioxide ton maktaduai jasom sari panga chuang zat mai chu kan lei tuam tu boruak atmosphere lampanga direct takin hakalta tichuan khovel puma khom dan in thak thleng chu nasatakin hati buai boka indona hi heti hian hakal rangani chuan kan lei tuam tu borok te hi nasatakin ti chiat ani dona khovela hian sikle sa in thak danglam dan chu mumal takin hom thei to don lova khowo huna nasatakin havotanga kholum huna lumu chuak takin halum bokanga chuan eilein turlam thlai thar chuana konga harsana tam tak asiam dona heibaka hian mihring ten borok thalo tam tak kan hiblu dona chuan kum tam tak chung ngong anei dona ni hanti heiwang hian Environment and Climate Change NGO ta chuan kan lei tuam tu borok te ti chiat belzela ni lona turin Russo Ukrainian war hi tuna hian arang thayang berin ti top atrula atmosphere ti chiat mek siam thale turpo hian kum tam tak chung hadu to dona ni hantibok mase heng angen nale hanbei seina te hi ti hlotlin chu ala hnaih viawin hriata Ukraine hi Russian sipai telaka ralthum hlom jok nena hantan thaina turin European Union chuan tranpuina tam jok pek antum meka NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan NATO chuan Russia lakatrangin dodalna kanhmachon meka Russia chuan nuclear ralthum te
lek chuakin mun rang ranga ada sana heba ka hian Russian sipai ta chuan military drill hanai tluk mai boka chu chuan NATO member ramte din mun himlo taka asiamani hatia heiwang hian NATO chuan nuclear ral thuam kan nei ta chu awm na munte kan siam ram me kani hatia NATO nuclear arsenal adaptation chu kalpui me kania ama saberatan June thai hian Netherlandin F-35 fighter jet nan nei ta chuan nuclear ral thuam te hanphur thaina turin tunlai thiam na sangjok mangin US chuan asiam danglam me kani hatia te chuan June thlachung hian Netherlands ramchunga US kut chuak F-35 fighter jet 10 nuclear ral thuam te hanpai to dona chu Russia in NATO laka security thila himlo khopa nataka minnek wangani hati heti role hian US Donald Trump hi hatram hina tan aron langleang ti hi he in dona in nam noi NATO ngai po hian hlau thong ni in hriata NATO Secretary General Jens Stoltenberg hian Brussels khopuya ni chungo tur NATO Defense Minister meeting poimo tak mai hanai ma chein ramsang trangten Ukraine tanpuina tura ral thuam Ukraine nena hanpek tur chu Ukraine latheng lo jongjong te athlen kim hun tur set atulani hatia voina tang hian Brussels khopuya NATO Defense Minister Summit hi nayani dona NATO chief hian hasoizel dan chuan NATO member ramten Ukraine nena ral thuam kanpek thai dan military aid mechanism chu Donald Trump hian hatram nina tan President ni na haron chalani chuan ti top vek thai din muna kandingani hatia Donald Trump hian atram masa athil kalpui dan le tun thlenga campaign na athu soi thren khatatang hian NATO member ramten harsat na kanto thailian tak pakhat awma chu NATO US sin ral thuam atho ta hi ati top lawang ti hi soi thayani lowa heiba ka hian Ukraine ramchunga ral thuam thon luni thleng hian ti top mani ngei harinom boka NATO Defense Minister meeting Brussels hian felfai takin chu thil chu kan machon main thutluk na kan siam trula Ukraine ramchunga ngei hian Ukraine sipai te training pek le Ukraine ven himna turatan hian thutluk na kan siam thuai hangayani hati hetianga NATO Secretary General Jens Stoltenberg an hasoi chan hi toite hansoi langlok taila US former President Donald Trump chuan President Trump ni na chelle turle Oval Office lo tura mipuiten min thlangtlingani chuan Ukraine indona kalmek hi engtikong jong point ti top ngal katiama ral thuam manga Ukraine tranpuina hian omzia hanai tak lawa chu chuan indona hi nasatakin hati sausang zoka poisoilo mipuitam takten chu hantor pha khovel hian harsat na hato pha boka kati ngai tur chu in ka haina ceasefire agreement siamin ti chuan dokana he boina hi chinfel kantum jok turani hati Trump hian kathil tum dana hian Russia chu alungoi don lova Ukraine po alungoi don chuang lo boka mase anlungoi vevena tur hian engma hinrem na aum thei don lova mase min thlangtlingani chuan America hi khovela ramro puibra kansiam le dona lo thei loin anlungoi lowemo poni sela anpom veve atul donani hati heiba ka hian Donald Trump hian Ukraine indona chungchanga hian angai dan tam tak asoi chuak towa America le European countries ten Russia laka rek na hanpek po hian homzia thui tak anei lem lova Russia lamtrang ramrang trang ta chu sumdon na lama Russia laka tranga then ran hane chuang lawa chu wang chuan Moscow sumden mun hi khoi chiat ani tak lawani hati ti chuan heng asoi jongjong awang hian NATO po hian han hlau thong ta deu ni in a hriata atram ni na tan president a thantlin nileta sela engthil chiang e thlengang ti hi anthil thirber chu anita ani hetiang ani mek lai hian The Guardian chuan report an pek dan in US chuan Russia laka hrek na thar hapuang le ta khovela sumdon na le tangka in thlengton na financial marketplace zonga heng currency pani US dollar le euro te hi Russian paisa rubles nen
เท่งต้นหารมดอนลวันตีนหันพวงจาร์เลตาเฮตุฮีโคเวลรัมเราปุยปัสริยาช่วยตูเต G7 Leaders Summit อิตาลีรามาปุกเลียมุนามีติงอันตรนมาอินหันพวงจาร์ฮันนี่ The Wall Street Journal ชวน G7 Leaders Summit นั้นในนาเฮียน November ทา US Presidential Election นาเฮียน President อินทักแข่งนัดจูอมทุดไทยฮันนี่วางอิน US อินฮา policy อาเฮรดังลำทุดนันอีปัวแล้วอินรัลรินโลกนัตูริน G7 member รัมเตเฮียนเฮมิติงอาเฮียนสวยหูนะฮันในโดนันอีตีนฮันรีพอร์ตบอกเฮติเมกลายเฮียนรัสเซียชวนอามาลักนะหวมจินจูฮารอนจับเซลารัสเซียนินดาวลงล้อมปุยปุยไม่ตัดจูติรชัวฮันนี่ยาอินเดียไตมาชวนนิจันเวลาคานแห่ง Russian Warship Fleet เตเฮียน Bay of Havana ฮันรอนเทงตาในตีนฮันพวงจาร์ฮันนี่ Bay of Havana ฮีคิวบาลงจลมุนตรังะนายตักฮันนี่ยาติจวนรัสเซียนอินดาวลงเตฮี US บุลลกาฮันรอนอินชอบลุตีนะฮันนี่ตา Florida State เลมิอามีบุลลกาฮันรอนอมตารัสเซียฮีฮันติไม่เราคบมาอินดาวลงฮันรอนติรชัวเตฮี Nuclear Power มังตุนไว้ลง Submarine กาจันเตอินดาวลงเลียนดังปฐุมตะเนนฮันรอนลูตา Bay of Havana ฮันเราแข่งเขียนอาลมนานสิไลไว้สมนิเลปขัดไล่ไม่กาปัวอันนี้บอกอันนี้รัสเซียอินดาวลงเราลุดจิงอาเฮียนโคเวลินซูเปอร์ฟริเกตเตียฮันไซทรินอัดมิรัลกอร์สโคฟคลาสจู Bay of Havana เฮียนฮารอนลุดเตลารัสเซียจวนรัสเซียนวอร์ชิปเตกันทนชวนชันฮีเวสตรันรัมฟรังเตเล US ลักตรังอินดาวดาเลตนะกันตนวางอินแห่งอินดาวลงเตฮีอาตุลหุนะจะชวกไม่ไทยตูรินรอนดาลูนิตีนหันพวงจาร์บอกเฮติยงรัสเซียทับปุยทัวให้เช็คมุกอาเจตชาวเมกลายเฮียน International Criminal Court รัสเซียนดันโบเชนจุงจังฮีเทลูเบลฮันนิเลตากุมสังนิสมนิปันนีกุมตีรัมปังยูเครนขบุยเลียนตักไม่มาริอุปอลขบุยรัสเซียนสิไปเต็นละตูระหันใบลายคานดันโบเชนเลียนตักอันเนียมาริอุปอลขบุยละตูคานนิสมเรียดเลปังชุงจัดไม่หันเบียมาเสกขตาหันแทคติกมันเบิร์จู starvation tactic อันตีมาริอุปอลขบุยชุงอมจงเตะเรกริลดรามาขบุยลักขาหันทิลตุมเบอร์ฮันเนียติจวนจุดเตียงจวนหันกัลปุยนิสมเรียดเลปังชุงจัดไม่มาริอุปอลขบุยขาเรกอันนิตาเอเลอินตูลูนักงจงจูรัสเซียนสิไปเต็นหันดังปิงเฟกาติจวนอุลุกตะกะกันจิรเจียนนัวยูเครนสิไปมาริอุปอลขบุยชุงอมแต่ไม่บากาขบุยชุงมีปุยเจียงจงตัดจูริลตรามินหันเจ้าโจตาเฮมินัวเฮียนรัสเซียนสิไปตัดจวนลูจิลินมาริอุปอลขบุยขาหันละตาในตีนเฮ้ย war crime อินโดนีเซียบอดเชียดนะเลียนตะกันในตีนGlobal Right Group ตัดจวน International Criminal Court ทุบวยหันเทลุดเลตาฮันนี่อามาปอคันรัสเซียฮีเทียมเราจันทิรเราในตัวอิน President Vladimir Putin ไงปอมันนัตูร์ออร์ดาร์ข้าตีชัวฮัลโหลในตัวมีตั้มตักจวนข้าขานอมเจียฮันในละวันในตีนหันใส่ฟูทรีนามาเซอมเจียจูฮันในเตเมอุมายา ICC เล ICJ เต็นเทียมเราหันจันทิรตัวจวนโคเวลรัมตั้มตักตัจูรัสเซียดาวดัลจงอินหันดินหางไอตัวจูวังจวนรัสเซียตันเฮียนฮาร์สันตั้มตักจูหันเสียมสักอันนี้ ICJ ทุดลุกนะหันเราเสียมตัววังคานรัสเซียทบตูเลรัสเซียเทรนทราเทรนขัดตะจวนโอหันชัวไทยตะลวะอาชันจู ICJ เมมเบอร์เตหันในวังอันนี้ติจวน ICC เฮียนเทียมเราหันจันทิรเลนิจวน ICC เมมเบอร์รัมจงตะจูรัสเซียดาวดัลจงหันดินฮัตุลตัวโดนบกอันนี้